banikede inkosi lawo mandla ngaso sonke isikhathi. Namanje inkosi sisitawuhlangana nje sixoxe, sicela ukuthi kube nguwe Nkosi lota siniketa le ndlela yokucocisana, sitawukhona ukuthi sikhuthatane ngamunye ngamunye, sitawuchubeka futhi sikhuthade nalabanye. Siyabonga ke babe nalamhla egameni likaJesu Kristu. Amen. 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 Okay. Siyabonga kakhulu for the prayer, my brother. Siku open class. Yes. Buvakala. Ngisevakala mina. Amen. Uyevakala. Ngisevakala mina ngala. Usevakala prophet. Amen. Yeah. Okay, thank you. Nibohle niphakamisa sandla mase ngasavakali sine challenge ye network ivele lamhla inzambama. Okay, ngale egroupini ya WhatsApp ngibone i-question which has been posted recently lebuta nekuvuka kanye nekukhuta emademon. Nangabe ngive kahle ngaphindze simnike umfowethu Dlamini awubute lo mbuto wakhe sitowulandzela kahle. Amen bazalwane. Mr. Dlamini ungaphindze ufake umbuto wakho sitowulandzela kahle. Amen. Engabe ngiyevakala yini? Yes. Amen. Amen. Noma sekungabonakala ngazuthi ngiyawunyenyisa mhlawumbe lo mbuzo lona bazalwane, betsha ngicabanga ukuthi kukhona la ungasisita khona. Kubonakale ngale kuma gospels Jesu abavusa abantu labafile, emademoni bekakhastwa impela. Nalapha ke encwadini yebapostoli izenzo nakhona kubonakele kwendeka lokuthide, kodwa nasichubeka sithubeka netincwadzi siya phambili siyofika kubo Revelations, akusabonakali lokho kwendeka. Mhlawumbe boba bebethu bafundisi kukhona la bebangasisita khona kule ngcingwana leyo, ngoba ngiyacabanga ukuthi sikhona sifundo lesingasithola kuze kuthi singadikhanzi nathi sesingazi ukuthi siyamangala ukuthi akusendeki ngani mhlawumbe kithi tindlo letfana naleti. Ngiloko nje bazalwane, uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi sitawusitakala kuleyo ngcingwana. Amen. Amen. Okay. Siyabonga kakhulu my brother. Siyakwamukela Mr. Mhlanga. We have just come in. Namhla siku open class. Siyakhuluma sonke sifaka imibuto. Siphindze futhi sifaka netimphendulo. Umbuto lokhona nyalo etafuleni uthi indzaba yekukhasta emademon, ukhokha emademon uyibonakele ayenda Jesu, yabonakala iqhubeka encwadzini yezenzo imisebenti yabapostoli. Kodwa mase uqhubeka netincwadzi tebapostoli lesithi ngama epistles ayisakhulunywa kakhulu leyo ndzaba, ayisatekwa kakhulu leyo ndzaba. Uthi ke umbuto ngabe kwendekani lamhla siyaqhubeka yini vele siyabamhlinhlitisa emademoni noma kwendekani? Ngibone lenye ipart khona ngale kulo mbuto wakho Mlangeni lo buta manje ke ngekuvuka kulabafile. Ngicabanga ukubutela the resurrection of labafile labafe enyameni.
imitimbeni, physical death. Maybe to respond on that, but I'll respond abazalwane. Le ndzaba ye resurrection, kuvuswa, sibonile kuvuswa boLazaro, sibonile kuvuswa. In fact nje Jesu mawufunza incwadi, nawufunza ile ma-gospels, Jesu uvuse abantu labathathu kahle kahle. Uvuse indodzakade yakaJariyu, wavusa umfelokati waseNayini, wasuvusa naLazaro, masikhumbula kahle as Bible readers. Sibone Jesu avusa indodzakade yakaJariyu, wavusa umfelokati waseNayini, wasuvusa Lazaro. Le story lesidume kakhulu lesa Lazaro. So lokuvuswa lokho bekukadze kukumemetela, bekusimemetelo, it was a sign kulesikhathi kusahanjwa kujakwe esivumelwaneni lesisha, ngoba sivumelwano lesisha besiseta. So ke lokuvuswa kwebantu labafile bekuluphawu noma sibonakaliso, a sign lesikhomba ukuthi kufa sekwehluliwe. Nguphi ke lokufa lokho? Kufa kwakomoya, spiritual death, which was the separation with God. But ngalokuthi boJesu ne bafunzi bakhe bebaphila bona still kuleli testament lelidzala. So mabaphila khona baphila ngetinto leti imifanekiso, ema-types, ama-shadows, ima-rituals, ba-performa some certain rituals. Tonke letinto leto lokufaka ekhatsi lokuvuswa kwalabafile nekukhokhwa kwemadimoni, ikakhulu sikhulume kwekucala ngalokuvuswa kwalabafile, it was a sign showing that in the reality death is not final. Bantu batawuvuswa bavuselwe kuNkulunkulu. So it was a sign showing that the resurrection age has already started. Ngoke bekubonakala kuvuswa abantu labafile enyameni. And so nakukhastwa kwemadimoni sikubona kakhulu kuma-gospels kwenziwa nguye Jesu. Siyakubona futhi nasebandleni lakucala kwenziwa ba-apostoli lapha nalapha, but sekuya ngekuphela. But all these things were the signs of the transition. They were proving that the old covenant age was ending and the new covenant kingdom was arriving. So bekunge ma-signs. So lama signs ke ayingcenye yaleli testament lelidzala, ngoba vele leli testament lelidzala belisebenta ngema-signs, ngemifanekiso nangetithundi. So makwenteka letinto leti ke, they were a proof and a sign, ngoba yonke into beyenteka kakhulu lapha encwadzini yezenzo. All the things which happened in the book of Acts, they were actually signs. And ngiko letinyenti tatu letinto lapha encwadzini yezenzo, it had to drop when the new covenant was fully established. But then libandla libese liyahambe liyatithobonga tonke letinto ngalokuthi tila eBhayibhelini wasecabangeka ukuthi futhi indlela yokuphila kwelibandla ngile, kanzi lokuphila ngalokuthi siphe kukhipha emadimoni sesalabafile, silimita lamandla alempilo lensha, ngoba lempilo lensha ide emadimoni, lempilo lensha ide kufa. So the behavior yethu ke as a church, we are limiting the extent
and the depth of the new covenant. Silimita ke lempilo yesivumelwano lesisha. Ngoke sitawuqhubeka sibheka usitana ke lapha nalapha soyagula sowufuna kubekwa sandla sowufuna kuthandazelwa. Kanti le mpilo yalesivumelwano lesisha ithi angiguli ufuna ngibe alive, angifi ufuna ukuthi ngiphile phakathi. But then that eternal life, kahle in reality uphilo lokuphakathi kwalo muntu wakomoya, akusiko kwalo muntu vele wenyama, ngoba inyama nengadi ayilidli lifa lembuso. Vele inyama nengadi ifanele ukuthi igule ife, ngoba ngeke ife ingakaguli ngaphandle ukuthi ushayiswe imoto. So letinto leti-ke bedinga ama-signs kahle lempilo yalesivumelwano lesisha, the way le perfect ngayo lempilo ayidzingi konke lokufoma sekwentiwa libandla lamhla, kusebenta kalukhuni. Bekufuna ukuthi kule mpilo sivumelwano lesisha umuntu angayemukela aphile kuyo ngelwati. Makwenteka kuba buhlungu la kuba buhlungu khona emtimbeni wakhe kule nyama la embethe, lobuhlungu atehlulele yena ngalo lwati lwalempilo lensha lasayemukela. Ungadzingi ukuthi kuze kuyondiwe imisimeto, kuyobitwa bopastor, kubitwe bobishop, kubitwe baprofeti, bese baba ngama-specialist. Le mpilo le yakomoya le ngiyona reality yaleti thundi leti la ngemuva iphelele futhi inemandla uma umuntu ayiphila with full understanding. Akadzingi kubese ufuna kusitwa asekelwe nekubekwa tandla. Ngiko nje indzaba yekubekwa tandla nibhabhatiso ukhuluma ngako ngale ku chapter 6 kumaHebheru, lolo bhala incwadi yemaHebheru. Ngabe ungasifundzela khona ngibani ongasifundzela ngale kumaHebheru chapter 6 afunze from verse 1. Can somebody read for us Hebrews chapter 6 from verse 1? Stobuka lapha some of the things. Ngabe ngisevakala khona ngala? Ngisevakala khona ngalapha? Uyevakala prophet. Ngicela si-interrupteni bazalwane, nithula kakhulu. You are too quiet. Amen. Hebrews Ngiyevakala chapter bazalwane. 6. Hebrews chapter 6 verse 1. Amen. Ngiyevakala. Yes. Verse 1. Therefore living Amen. the teaching of the first principles of Christ, let's press on to perfection, not laying again a foundation of repentance from dead works, of faith toward God. 2, of the teaching of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Until which verse, Mfundisi? Fine, ngicabangise kahle. Ngabe ukhona umuntu ongasifundzela ngeSiswati khona lapho? Amen. Ngakho-ke asitishiye timfundiso tekucatfuta evini laKristu, sendlulele kuletingembili talasebavuthiwe eNkhosini. Asikuyekele kuphindza sibeke sisekelo ngekushumayela kuphendvuka emisebentini lefile kanye nasekukholweni kuNkulunkulu.
asikuyekele futhi kuphinza sinifundzise ngemibhabhatiso letinhlobonhlobo nangekubekwa tandla nangekuvuswa kwalabafile nangekwehlulelwa kwaphakatsi. Amen. Amen. Siyabonga. Impendulo seyiphelele nje lapho mlangeni nangabe uyalandzela ngaleli verse lelo Hebrews. Lo mbhalo wamaHebrew ubale nje few waletinto. Yes. Ubala nje few waletinto lefuna sitiyekele ngoba naye phela uJake aqhubeka abhale wabhala wazofika chapter 12. But dingetulu kwaleti letibalwako lapha kulo Hebrews 6. Lokutawufaka ekhatsi nje le ndzaba yakho ekubekwa tandla ivelile le kuvuka kulabafile nayo ivelile ubhizi uthi asikuyekele why athi asikuyekele ngoba tonke letinto bedingema signs ale mphilo le reality le beyitawupheleliswa makusimamiswa lesivumelwano lesisha mase sicithiwe lesizala kunyente masingakungeta nje namhla maybe na utawumangala lokufaka ekhatsi nalokukhuluma ngetilwimi ngoba kukhuluma ngetilwimi nako was a sign. Ukukhuluma ngetilwimi is not a character of the new covenant in the everlasting kingdom, because in the everlasting kingdom sekusebenta lutsandvo khona ngo uthi ngale Paula kulo baseKorinte 13 yini uthi nalabakhuluma ngetilwimi tetingelosi titawufika sikhatsi time kuyawufika sikhatsi kume kukhuluma ngetilwimi abekhuluma ngale mphilo leseyawuphilwa le kulombuso waphakatsi uthi le kulombuso waphakatsi akukhulunywa tilimi khona akuthandazelwa labagulako akuvuswa labafile lena ngoba leyo mphilo leyo kube libandla layithatha so early layigugumadza zaqhubeka kuleso sambulo. I tell you namhla ngabe siphila kunakulo kuthiwa kuphila kugwinywe kufa according to lo 1 Timothy chapter 6 magathi mortality has been swallowed by immortality. So le ignorance ke le gugumethe libandla yonke leminyaka idilele libandla ukuthi lingabi fully ushered kule perfect life kule life of spiritual realities. Solo lihleti etithundini nalamhla lilibatisana ngetithundi lidileya ke lemphilo lephelele lemnanzi lengena buthakathaka lengena sici lele Jesu naye bekahle ayiveta asenebafunzi bakhe bathi bahleti so hambe tikwemandi the life lede ema impossibilities basi bangekhatsi endlini bambone sekala ngekhatsi ngoba nako lokho bekutithundi it was signs abatshela Jesu ukuthi kunemphilo lengifuna ukuthi nigcine niyiphila ikanje bangakhiya abantu but ube la ngekhatsi bantu bangaba selwandle kodwa wona uchamuke ngale mshiya lowa ude la kubo stonke into letho soluyativeta nalo kwenyuka kwakhe enyukele ezulwini solo kuliphawu lokho it's a sign kuthi kunemphilo lengifuna kuyiletha la emhlabeni letawenda abantu ukuthi babe ne-access easy access from earth to heaven ngoba ezulwini akusiko khashana you just move from laba ungasabonakali usuka la ungene la suka la emhlabeni la ungene la ezulwini la niko Paula waye experience naye lempilo mawufunza chapter 12 1 Corinthians uthi ke na ufuna ukuthi igabatise ngalomunye umuntu lamatiko mane uthi akade noma beka senyameni noma beka kumoya uthi lo muntu uyavela wasuka la emhlabeni wangena la ezulwini makafika la ezulwini waboniswa tinto lekulukhuni ukuthi
letinto latibonela ezulwini tikhulunywe kulaba lamhlabeni. So ke lo mbutho wakho nje umcoka kakhulu lona mlangeni. Angathi ukuthi nawe uthethephi. The church has been derailed, the church has been delayed ngema traditions tithunti. Sithine sicabanga ukuthi inkonzo lesibili leshisako ngile kubekana tandla, ngile kukhuluma ngetilwimi, ngile kuthandazela abagulako, ngile kuvusa labafile. Kanganga kuba na ungakhona lokukwenda lokho uthathwa njengemuntu lo ngakholwa kahle, awukho dude naNkulunkulu. Kanzi kune higher life lendlulele kunale misebenzi lesiyisebenzako. Ngoba le higher life yona imisa yonke imisebenzi. Kodwa ke libandla la namuhla ligugumezele imisebenzi ngoba lifuna kuba busy kakhulu, lifuna ukuhlala lisebenza, abafundisi bafuna ukuhlala basebenza. Ngiqhubeka kwabo bente kanje bese baba ngema heroes ethu, sineke sibe dithipa tabo, impilo yethu ikhungelwe la kubo. Ngofuna bese ke sesibaya baholela, sesibanika netishumi, sibakhele tindlu, sibathengele timoto, ngoba bayasebenza phela, basemsebentini. Kanti basideprive kule mpilo yokuphumula. Makathi lo Hebrews 4 ilanga lekuphumula linamuhla, solo siyabitwa kuthiwa singene ekuphumuleni kwakhe. But then the teachers of the word bathi haya senime ngene ekuphumuleni, phumula kwakhe ekukhashane kuseda, asive sikulinza ngalo kuba busy sisebenta sibekana tandla senda letithunti nema types of the reality which was intended by God. Amen. Asengigcine lapho kwanyalo, ngiphinze futhi ngijike imic ngalapho ngakini. Amen. Ungabe ngiyavakala emfundisi. Let's talk. Okay, bengicela nje nekungeta mina ngigete ku fasting. Kukhona lengakubuka ngefasting ukuthi khona laba buta khona Jesu ukuthi bafundi bakhe aba fasting ngani. Wasike yena nangikhumbula kahle ngeke ba faste, wakubeka nje ngale parable yakhe. But nje in essence wathi ngeke ba faste asisekhona yena. But I'll fast when he is taken away. And I believe lokuthi maybe nakathi when he is taken away bekakhulumela lo between nakaboshwa and naseka resurrectile. Ngibona ngani lokho, ngibona la kuma acts lokuthi kuhambe kule transition la kuma acts kuphele to the extent yokuthi etincwadzini nje letingale kubo Paul ku the New Testament akuveli lokufasta. Ngike ngazama ukubuka kude la ngikukhanza khona. So I want to believe lokuthi kwananako angathi lokuthi kufeatureisha njani inyalo ngendlela lesikunengi ngayo, kanzi akusikunengi ngala ku New Covenant. Asingcine lapho mfundisi. Amen. Uyihlaba esikhonkosini Mr Mhlanga. Injalo nje. Ngoba lo Hebrews 6 lesimfunzile, lo mbhali wamaHebheru walista nje just a few. Akusho ukuthi ke sekumele lapho kulistwe lapha kumaHebheru. Dinyeni letinto leti la kule practice of the old covenant letingama signs and shadows lebeti memetela the reality in the spirit. Leli bandla solo liqhubeka lapho, le yekufasta nje solo nayo ingumsimeto wale old covenant, ngoba ibuya lemuva le kuma practices akaMose. But the church has embraced that, thinking ukuthi after fasting ubese uthole amandla lamakhulu wendlule labangakhona ukufasta. Kanti le mpilo yekuphumula ngale ayikuvumeli lokho, ngoba yona ithi lo msebenzi wendiwe ngeKristu sine singene kuphumuleni kwakhe, then we live in the perfection. Ngolo Hebrews uthi asikuyekeleni lokho, asikuyekeleni lokho, asikuyekeleni lokho, bese sitelulela kulokuphelele, the perfect. Paul ngale ku 1 Corinthians 13 makhuluma ngelithando uthi uma ngisemncane bebangihola bangibhekisale
kodwa ngithethe mase ngikhulile ngase ngiyakhona kwehlukanisa. Uyaqhubeka uthi mase ngikhulile ndawudati njengoba ngatiwa, ngidawudati njengoba uNkulunkulu angati. Losho ukuthi I will not need anyone to interpret me. Lotawufaka ekhathi ke nalabo prophets. I-prophecy nayo ifuna idzilike ngoba le kule ndzawo yekuphumula kude prophet, there are no prophecies. Kude futhi neba prophet khona ngoba naleti phiwo nato siqale ngale fivefold. Leti phiwo nato beti relevant kulesikhathi sale transition. After the transition kude tiphiwo leti operator ngoba leti phiwo leti was necessary for the building of the church. Kwakhiwa libandla ke lakhiwa, libandla alakhiwa namhla bekufanele ukuthi ngabe siphila esigabeni sokuthi libandla selakhiwa, seliyaphila, selingumuntu lophelele nemuntu lokhulile nemuntu lobhadlile, seliphila ke lempilo yaphakathe. That is where lalapho ngabe sikhona nyalo mane ngalokuthi ke bobabe bethu enkosini lemuva bavele basibuyisela le kulama types basiprofeta, afuna siprofethane. Ngabe sengikuprofethile uva sekuthi idlwe, uva into setingcono. Lokupheka ukuprofetha kukubeka tandla, uzamazama emandla ngekufasta nalokwa. You are actually depriving yourself coming into the perfect knowledge. Lala utawutati khona wena njengoba uNkulunkulu akwati. Ngoba iprinciple noma umthetho noma umgomo walempilo yasembusweni lwati, knowledge. Ngiko incwadi taPaula letinyenti tihamba tiveta le phrase lethi that you may know, that you may know, that you may know. Mangatinaka nje mawumfunzo leBhayibheli, that you may know, that you may know. Sefuna wathi ukuthi ke Paul was actually pushing the church into the place of knowledge ngoba khona kuphilwa ngelwati. Lapha kumaHebheru uzwabala ngisho ukukholwa, wathi ukukholwa nakwasikuyekele timfundiso tekukholwa, ungitshele nje timfundiso tekukholwa ukuthi maHebheru nathi sitiyekele ngoba le kule mpilo lephelele yema realities akukholwa khona, uyatiwa, siphila ngalo lwati. Thank you for raising that one, Mr. Mhla. Amen. Amen. Amen bazalwane. Kusakhulunywa njena ngiba nemibuto ku some of the things leti mentionwako lana. Kwekucala nje ungale ekuthandazeleni ekubekeni tandla labagulako. Ngiya-understanda lokho ukuthi sifike la sisuke sesifikiswe la ekuphelelisweni kule tinfo talombuso. But ngicela kubuta lokuthi na kubekwa tandla kulabagulako nginale understanding yaloko ukuthi lo moya ngoba le ndzaba lesikhuluma ngendaba yakumoya, but thine siphila la enyameni njengoba uke wachaza nje ukuthi le nyama ayingeni ngale maphakatheni ide sabelo sangale esembuso, yona inendawo yayo. Lokuphathekako lokugulako ngulomlenyama, hayi lo moya. So uma ngabe le nyama igula, mina nginale understanding ukuthi ngoba thine sisembusweni siyakholwa ngoKristu, siyati lokuthi siphiwe emandla lokusho ukuthi we can pray, siyatibeka tandla kulogulako. Yena logulako usiyatibeka le tandla kulogulako simthandazele ukuthi aphile.
kuze akhone lokuchubeka ngoba liqiniso lokuthi sibantu bakomoya but siphile enyameni. Nangabe le nyama igula iphathekile vele sinikiwe lamandla ukuthi asibeke tandla kuze siphile. Ngibe ne-question lapho sengilena yetiphiwo especially nje uze wathinta le fivefold kuthi akusadingeki ngala. Uma ngibuka mina umbuto wami nje lapho ukuthi uma ngibuka mina, yes, siyakholwa kunalabanye labasengakholwa nasekholweni kwethu siyakholwa but konke kukhanje lomunye usafika usengumntwana usadlala ubisi kudinga ukuthi akhuliswe. Ukhuliswa ngibani? Nginale understanding mina bengithi le fivefold is there just ukuthi it was equipa isinake isigcishe ngale tinto ta uNkulunkulu tinto takomoya kuze ngikhule ngoba leli bandla liyadingeka lokuthi likhule. Akusithi sonke lesikholwako sithi sonke lesumukele lo mbiko waKristu nathi sinesawumukele labanye basathanda kwamukela nabani siyachubeka siyakhula vele siyabadinga laba labatasuhola laba labatasifundisa noma sikholwa sitifundisela lelibi but we need them ukuthi bachubeke basikhulise nathi kuze sikhule sikhone ukuchubekisa sikhulise labanye. Then yekugcina le fasting ukuthi naba sesingala kule new covenant ngathi le fast angeva lokuthi ikanjani ngathi into etinye nje ngase tiyasala nje sesiyadiphilela. Mina ngoku-understanda kwami ukuthi ifast ihambisana neprayer lokuthi siyathandaza siyakhuleka. Kukhuleka indlela esikhulumisana nayo naNkulunkulu is the communication. So mangifasta hayi nje ukuthi ngifasta ukuthi ngifasta lokho kokuthi nangifastile ngitithiba noma ngitakhela ngifuna ukuthi kulesikhathi lesi sami nangithi nje ngifasting lesikhathi lesi sami naNkulunkulu kunetinto letinye letiyayingithumbe ngidi-distract but lesikhathi sami nangabe libhiki nangabe inyanga lesikhathi sami lesi I read the word and I pray ngoba ngikhulumisana naNkulunkulu. Amen. Ngime lapho ngilapho nje ngathi ngibanena ngizana ukuthi ngicela le clarity kahle ngoba nang-understand nangubuka mina vele info le sisathi sintimbo esitidingako kulolu hambo lwakomoya. Amen. Amen. Yes. Okay, siyabonga. Lo Hebrews awuphindwe usifundele lo Hebrews make manga lo Hebrews 6. Usakhona? Ukhumbule ukuvula imic yakho. Amen. Are you still there? Asifunze. Ngakho ke asitishiye timfundiso tekucathuta evini laKristu. Sendlulele kuleti ngembi dala sebavuthiwe enkosini. Asikuyekele kuphila. Okay. Yes. Yeah. Okay, bengithuta ngincenga kancane. Ligama elikhulu aqala ngayo lapha uthi ngako ke asente njani asitishiye. Ngoba lokungashiyi ngiko loku deprive lempilo yasekuphumuleni. Aphinze abuye athi sitilulele noma sichubekele
kuloku kwalaba lasebabhadlile. Okay, le premise yethu la singayenta ngekuthi abacathutiswe laba labacathutiswako kungabi nemzalwane noma abazalwane labatawucathutiswa for 30 years. Ngoba lele sikwenda kwethina as a church sicathutisana sodwa for 30 years sikhonda bandla linye nabafundisi bethu balibale kusicathutisa for over 30 years kuze kufike ilanga lethu lekufa. Solo siyacathutisana le process leyo idelaya lokufika kulo lwati ngoba lo lwati luyi experiential a practical experience lefuna ukuthi kube ngilona loyo afike kuleso sigaba, isigaba selwati noma sigaba sekwati, ngoba kule mpilo lesikhuluma ngayo yema realities khona kuphilwa ngelwati. Labasengakamukeli iKristu siyakubo siyabasita ngelivu laNkulunkulu siyabacathutisa, kodwa sicaphele ukuthi singabadelay ngoba le tinto leti like sishito ukuthi titithundi tingema science nje. Lasho ukuthi le into lenjena ikhona lengiyombamba manguvusa nje kulabafile ngisuke ngenti sign ngithi kuwe yathi kunekuphila lokungiko mbamba. Mangubeka sandla ugula ngisuke ngithi kuwe yathi kunekuphila mbamba lokungenako kugula. Mane kona lokho kuphila lesigaba leso sekuphila usi achieve ngekuthi wati lokuthi ungubani ukwendele ini uNkulunkulu ngaKristu Moya Ngcwele uphila la kuwe umunye wena naNkulunkulu usho uphila manje kuma possibilities. So le utsinzinzaba yetipho nato betisebenta kucathutisa ngoba leli bandla belisacathuta kule transition period. The infant church liyacathutiswa ke, kodwa Paula encwadzini takhe akasayikhulumi kakhulu endzaba yecathutisa. So ukhuluma indzaba yokuthi akube nekutelula umuntu atelulele kuloku Kristu lambambela kona. Na ufunza lo Philippians uthi konke lokhu ngushaya tibi ngushaya indiva ngenxa yebukhulu bekumati Kristu. Uthi sengiyatelula ke ngitelulela ukuthi ngigcine ngikubambile lokhu Kristu langibambele kona. Uma ufunza lapha utawuthi kukuphila impilo yekuvuswa kulabafile, that is the resurrected life. Ngiphi le resurrected life? It is that layitypifya Jesu ngevuka kwakhe kulabafile. Makatasi masekavukile angene tivalo tikhiyiwe abantu bahamba endleleni nangu sewukhona, so hamba nabo sowungena bendlini sebahlethi sebayadla bayacoca akasekho. Bekakutypifya lokho asho ukuthi ikhona sigaba side sempilo lekufuna ukuthi bantu bami la emhlabeni abakholwa ngimi bafike kuso. Leso sigaba leso sempilo kuthiwa ke it is the kingdom life. Ngobe sifundisa the other day about the eternal life, kuphila phakathi kulombuso longapheli. Nileso sigaba leso ke lapha uNkulunkulu asifuna khona ngako konke lokhu la sendele kona ngaKristu wasendela kona futhi nangebapostoli bakhe kule dotcards. God is actually calling us to himself. La asibitela khona kuye uNkulunkulu kude ke letithundi nalema types lawa lesikhuluma ngawo. In short kude kusebenta ngoba letinto leti tikusebenta ngiko siyayisibitane ngema sevens. Legama lema sevens nceku yaNkulunkulu alisebenzi nalo ngala kuma realities. We in Christ realities, which are the spiritual realities, site tinceku taNkulunkulu. Kodwa sina uNkulunkulu abhicene nemuntu amunye ahlangene nemuntu
God is intertwined. uNkulunkulu sewelukwe kanye nemuntu kwaphuma insambo yinye sekutshe lokuthiwa yi-servant of the Lord, what bo-men of God, tonke le nto letho. Into ethi kanjena-ke vele tisanza kuvela lathi engqondweni tethu tifike tisihlukumete sethuke, kodwa inhloso yado ngilokuthi sivele sifike usho njalo Paulo ukuthi size sifinyelele ebunyeni bekukholwa, the unity of faith. Ngoba le unity of faith ngilobudodza kuKristu, ngilokubhadla kuKristu. Mawufunza lo Ephesians 4, every church member, every believer must come to the unity of the Christ. Ngalamanye amagama ke ufuna ukuthi wonke lokholwako agcine anguKristu, ngoba vele leli bandla kuthiwa lingumtimba waKristu and li-attached to the headship of Christ. Besikhuluma ngelisonto enkonzweni sithi one head, one body, one purpose. One head, one body, one purpose. Le nhloko ihlangana nalomtimba, lo mtimba uhlangana nale nhloko, akusafuneki kuhlukane. Inhloko mayale nemtimba yale, mtimba nawo yale nenhloko yale. Ngiko lapha uthi Jesu ngawubuya nginilanze kuze kusidlala ngikhona khona nani nibe khona. Bekakhuluma ngale spiritual state, the perfect kind of a life, which is the kingdom life. Lala uNkulunkulu asifuna khona as a church. But then ke lezinto leti titawufuna ukuthi vele tihambe tidzilika, njengoba nje solokudzilika ngakunye makubitwa ngelegama kusale kudzilika, ingqondo iyavevetela, i-tradition nayo iyafafabuka. Tifundziso tibapostoli bethu nabobabe bethu nabobishop bethu nato tiyatsinzeka bakunyenti lokuthi lama-crackings abamanyenti lapha lentekako, but le njongo le purpose lokuthi isinikise lapha ku-one head and one body, which is the life in reality lasibitela kuyo uNkulunkulu. Amen. Obufunza lo maHebheru, cedzela lo maHebheru make makwanga. Imayikhe yakho utayivula. Sendlulele kule tingembili dala sebavuthiwe enkosini, asikuyekele kuphinza sibeke sisekelo ngekushumayela kuphenduka emisebentini lefile kanye nasekukholwa kuNkulunkulu. Asikuyekele futhi kuphinza sinifundzise ngemibhabhatiso letinhlobonhlobo, nangekubekwa tandla, nangekuvuswa kwalabafile, nangekwehlulelwa kwaphakathe. Lokhu siyawukwenta nakuvuma uNkulunkulu. Ngichubeke nca. Amen. Sekukahle make siyabonga. Bengifuna le part logcina ngayo lakhala ngayo make vilakati lapha. Uthi ke bokusi umpostoli asicele manje. Uthi umbhalo wamaHebheru lokhu ke sitawukwenda provided kuvuma uNkulunkulu. Kodwa le nhloso lenkulu ithi yona asikuyekele. Nginake lapha nakathi asikuyekele nekushumayela ngekuphenduka. Uyabona ke ukuthi vele sitawucabana abantu labanyenti masukhuluma indzaba ukuthi kwakuba lokushumayela kuphenduka nje nakufuna kuyekela. Ikakhulu kubazalwane
akuyekele siphe kushumayela nasodwa ukuthi sale siphenduka umthandazo wekuphenduka izilo tekuphenduka. Bengibona labanye iposter ngale bafaka iposter yabo ngale, they are a church basemthandazweni wekuthi ehlukanisela uNkulunkulu, basibathe ehlukanisela uNkulunkulu. No, ngeke sitehlukanisele uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi ehlukanisela thine yena, futhi uNkulunkulu utehlukanisela thine yena ngelivi lakhe nangaloku uKristu lasendela kona. So uthi-ke lo mbhalo wamaHebheru asikuyekele. Ngithi-ke ubale nje intwana letincane ngoba yena bekajake naye ingcikithi yakhe la ikhuluma ngayo lapha kumaHebheru, ngoba yena uzama ukukhipha la maHebheru kuleti 20. Na ufunza nje from chapter 1 ubakhipha kuleti 20. Utsendulo uNkulunkulu wakhuluma bokhokho bethu ngithi khasi leti ehlukehlukene nange baprofeti labehlukehlukene, uthi kodwa kulamalanga ekugcina so ukhulume ukuthi ngendozana yakhe. So uyabona uyabakhipha bona ufunza chapter 2 so ukhuluma ngaMoses, ukhomperisha Moses naKristu, ubakhipha la kuMoses. Chapter 3 ukhuluma ngebapriest, ubakhipha kubapriest ubafaka la kuKristu. Unyuka nayo ke le theme yakhe yokuba nyomula these Hebrew believers from le tithundi nalama types. Uzama ukuthi makufika lelanga le resurrection, ngoba bebaya bona esukwini le resurrection, bebaya esukwini yawunikwa insinziso the salvation. Malifika lo suku lolo ekubuyeni kwenkosi, libakhanze ukuthi sebalungiselelekile, batsheliwe ngalethi into ofuna ukuthi batishiye leti ngema shadows and types. Lebe disolothi ichubeka dipracticewa libandla lelincane, libandla lencwazi yemisebenzi yabapostoli, ngoba leli bandla lemisebenzi yabapostoli was not a perfect church. Ngiko asisakhe isifundiso sisithathela encwadzini yemisebenzi yabapostoli. Akusiyo incwadzi yokwakha ifundiso telibandla lamhla, ngoba leli bandla la lemisebenzi yabapostoli belisacathuka lisaphuma kulama systems, the types and the shadows nema sacraments nema rituals. Uthi-ke Paula sichubekele etifundweni tale sebabhadlile. Cabanga ukuthi-ke you are part of those people. Ngikoni la uNkulunkulu angathi noma unihlungile noma unikhethile, kuvumeleni lokho bazalwane, lokho asingasalwi nako. This is by choice. God is trying to bring us into perfection. Asiteluleleni ke vele kuloku kwalaba lasebabhadlile. Labantwana tako sibayekele bachubeke bantwanate, sitawubasita ngesikhathi uNkulunkulu avume ukuthi sikwende lokho, sihlehle sibuye emuva sitobesita nabo sibafushele kuloku kwala sebabhadlile, tifundo debantu lasebabhadlile kuKristu. Ngilapha asibitele khona uNkulunkulu, sisebenta khona njenyalo la kule class lethu leli la ka In Christ Academy. Amen. Mbude Mina vele ngicela vele lokuba radically, angisho akajwayeleki vele lokhu kahle hle. Naloko sisuke saba emotional, sasebenzisa emotions kakhulu to the extent yokuthi uve kuletinye tigaba ukuthi nawuthandaza ungacedzeli hour usuke ungakathandazi kahle, bese uyadibuta ukuthi nangabe sithi we are in Christ, simunye naye in spirit, yini lengaka lesuke sikhuluma nobele sicela kuye nangabe sikanye kanye naye. So vele ngicabanga ukuthi nale fasting nje kahle kahle mina I want to believe lo ukuthi kude lokutamshintsha uNkulunkulu ukuthi ende lo ofisile kukwenda. All it does ikufaka maybe ke wena ikusita ukuthi ungene kule frequency yalokwati lokuthi ubelieve lokuthi sota kuthola lokufastelako. Otherwise
the fasting is actually not necessary. Ngile knowledge lelemcoka lokuthi uNkulunkulu sokuphile. But ke understand lokuthi safundiswa lokuthi kufanele ukuthi sifake emotions ukuze ukuthi ukhone kubamba le frequency ukuthi wenele lokuthi sekumendile 24 hours fasting vele sekutawendeka le ngikufastele basically. Amen. Yes, uyishaya isikhonkosini mhlanga. Ngakule ngivamisa ukuthi is a transactional relationship with God. Fake imali uzobona. Sibofaka imali uzobona thina. Sise supermarket, siphethe imali, sithatha sitothenga goods uNkulunkulu. Le siphenze sithatha siyimikise naseminikelweni. Sibophane ngana kwema tithes weshumi uthi uma ungakhokhethe ishumi ucala kusiwe kufuna ukuthi ukhokhethe ishumi takho utowuvula emafastelo asezulwini. Uyabona lokuthi this relationship is transactional. Siyamthenga uNkulunkulu, siyakhohlwa ukuthi nguye uNkulunkulu lowathenga thina, wasithengela emaphakathi ngendozana yakhe layithumela emhlabeni ukuze ukuthi thina singene ekuphumuleni kwakhe. The only requirement lesingatshelana yona nyalo kule understanding lesikuyo nyalo singathi asifikeni kulolwati. Ngoba the moment safika kulolwati nemikhuleko yethu itawushintsha. Imikhuleko yethu ngeke kuba saba yimikhuleko yokucela kuba taba yimikhuleko yekwati. Ngeke usacela iprotection kuvikeleka kodwa la mkhulekweni wakho utawukhuleka lo lwati lwekuvikeleka. Imikhuleko yethu leminye nje taba yimikhuleko yekubonga ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi ngivikelekile, abantu abami bavikelekile, umsebenzi wami uvikelekile. Not ukuthi sifuna ngimthenge uNkulunkulu ukuze atawuvikele umsebenzi wami avikele abantu abami kodwa ngiyati la mkhulekweni ke siyacoca naNkulunkulu. Sicoca ngale tinto tethu sobabili ngoba sithi tsandzane. Sicoca ngale tinto tethu sobabili ukuthi lempilo yethu sesiyiphila yeNkulunkulu nayi inje siyaxoxisa. The most xoxisana kwenteka ke le intimacy, the intimacy with God through the prayer and through the study of the word. Ngilala sishikshana khona ke sifuba nesifuba naNkulunkulu liyajuliswa kelo lwati ngesikhathi senda njalo siyakhula ke then sitikhanza ke sesiphila ke lempilo le perfect, siphila the reality life in Christ. Amen. Amen bazalwane. Uyashisa lapha bazalwane. Uyashisa impela. Ngiyajabula ngicela kusho. Nginalokubuka bazalwane ukuthi ngiphindze ngichubeke bobabe nisivetele ngoba kunale tinto lesititayele kodwa siyabona lokuthi vele kukutayela. Kunabo all night prayer sesibadayele kakhulu. Kunanangu kumkhuba lokhona futhi uyasebenza ukuthi siyavusana siyathandaza. Engabe kungenaphi nje lokho bazalwane mhlawumbe ngaphinze nisewede ukuthi singachubeka yini sibhazane noma sente ama-alarm ukuthi sesilwa nemadimoni ngaleso sikhathi. Yinvo leti lengicabanga ukuthi asewetaneni kuto bazalwane. Ngitawuma nje khona lapho. Amen. Amen. Yes. That one I think is part of the fellowship. We fellowship ayipeli. We fellowship ayipeli. We still need to fellowship. We fellowship in prayer. We fellowship in the word. Siyadlelana njengoba sidlelana naNkulunkulu. Umkhuleko wendlela yokudlelana naNkulunkulu.
lokuphenya lelivi indlela yokudlelana naNkulunkulu. We grow in the knowledge of the word of truth. Angicabangi maybe kutawumbuleka ezisichubeka lokho lokubutako Mr Dlamini. We can still help each other, sikhutsatana la sikhutsatana khona, but kuloko kulwa nemadimoni vele lokho ke cha ngeke sivume, asisalwi nemadimoni. Spiritual warfare asisebenzi thina. We are not for the spiritual warfare ngoba sisathi ukuthi impi yanqotshwa. Kristu wayincoba yonke impi, wase uyahamba uhlala ngesekudla seyise. Makahamba wahlala khona akahambanga yedwa, wahamba nathi, sihleti naye embusweni welizulu. So we are not fighting ma spiritual warfare, we are not fighting amadimoni. Kuthi amadimoni lahlete emkhatsini efuna sihambe siye emkhatsini siyokulwa nawo. Maybe those verses lesiwacabangako emimoya lesemkhatsini siyawachaza ngelanga ukuthi bekasho kuthini, but nje kwanyalo spiritual warfare asisebenzi thina because we know our position. Umuntu lo spiritual lo wenta spiritual warfare ngilonga phasi. Umuntu lo wanyuselwa ngetulu akalwi ema spiritual warfare, akalwi nemadimoni ngoba so ungetulu kwe level yemadimoni. Amen. Bazalwane Nkosi yami, ngicela nami ukubonga ngingasali ngaphandle. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu kuba kule platform Nkosi yami. Sekuningi lengikufundzile, baptism, Holy Communion. Ngifundzile nokuthi bengithi mangithandaza ngithi aze abuye Jesu. But sengivile ukuthi Jesu sowabuya ungulendlu lengakakhiwa ngetandla temuntu. Kuphuviwe kakhulu lokho ngemazi. Siyabonga kakhulu. Manje nje ngisele kancane ke bazalwane la ku rapture. Angathi ngoba vele le ngcondo yami bese vele iyati kakhulu ukuthi hayi silenzele i-rapture. And ke ngeke la emibhalweni ngafaka nje le phrase lethi lona ndlebe akeve. Lona ndlebe akeva. Okay, ngase ke ngizama ku retriever onke lama verse. Ngathola ukuthi kulama gospels kuthi lona ndlebe akeve. Okay, nga-understanda ke ukuthi okay, it's because vele libandla la Kristu lisengekho lapho siseku old covenant. Then ngase kuthi ku Revelation 1-3 kwase kuthi lona ndlebe akeve lokho lokushiwo emabandleni. Okay, understanding yami ke yathi cha sekukhulunywa nelibandla vele selikhona, ikhulunywa naleli lethu lanamuhla. Then after Revelation 3 sengiphindze ngiyachubeka nale phrase. Alisasho manje ukuthi lona ndlebe akeve lokushiwo emabandleni. Sekubuyela la ukuthi khona lona ndlebe akeve. Bengicela ukubuta lapho ke mfundisi wami ukuthi selishone leli bandla ku chapter 4 Revelation 2 lekugcineni. Akusashiwo ukuthi lona ndlebe akeve lokushiwo. Mina ke my understanding was mhlawumbe lo Revelation 4 verse 1 lapho athi khona Johane ngeva livi lithi come up here. So I thought ukuthi ke sengule rapture leyo. Angathi bangcwele sitawusitana egameni la Jesu. Amen. Amen. Okay, siyabonga umbuto wakho lo julile. Ngicabanga boyilandzela le sifundo sethu lesigcine ngaso lesifakafakile i-rapture kuthi lokuhlwithwa, to be caught up, sekwendeka ngakhathi leli bandla
lebelikade lisemthethweni, the believers who were the Israelites and all those people in that generation who were still under the system of the law, they were caught up into the new covenant. Lokuhlwithwa kususwa la mthethweni kule nkonzo yemthetho bafakwa la kule nkonzo yemusa. Ngoba le nkonzo yemusa kuthiwa inkonzo yakomoya. Paulo usebenzisa igama elithi emkhathini, in the air, that gama lithi air. Manje ngalesiswati abazange balihumusha kahle, basibona emkhathini. Kanye igama elithi air, we shall be with the Lord in the air, we will meet the Lord in the air. Leli gama lithi air lisho i-realm, a spiritual realm, noma inzawo yakomoya. So laba-ke bakade bakhonda ngengqondo, ngenyama nangemithetho, bekufuna ukuthi-ke bahlwithwe baphakanyiselwe enzaweni yakomoya. Ngoma ufunza kwabaseFesu, Paul lapha ukhuluma ngekuthi emkhathini kunebabusi, ubala babusi, ubala tikhulu, tiphatha imandla letisemkhathini, in the air. Ngo igama lithi air alisho necessarily emkhathini, but lisho spiritual realm, ngoba inzawo yakomoya bekade iphethwe tikhulu. Naletikhulu akusiwo emadimoni, ngiletikhulu tale nkonzo yemthetho. Ngiko mawufunza ngale kulo Genesis, makuprofethwa kule mpilo yabo Adam, kuthiwa Eva uvumele inyoka yamyenga. Inyoka ke itawuhuma ngesisu idle umhlaba. Lokho bese kusiprofetho lesikhuluma ngekuthi letikhulu tenkolo yalomthetho yenkonzo yemthetho titawushaywa phasi, titawukuwa, titawuhlifitwa inhloko. Intiphi letikhulu? Umpristi lomkhulu, nemasekela akhe bapristi bendlu yaka Aaron, bese ngethi Khasta Jesu kwabe sekuchakela baFarisi nebaSadusi nato tonke tati mthetho. Nguleto letikhulu lebediphethe lenkonzo la yakomoya, the spirituality of the Church of Israel. So kufika kwaKristu ke bekuhlwitha ke labazalwane labakholwa ngulombiko waKristu kule system yemthetho, bahlwithelwa kule nkonzo yakomoya le athi ke kusemkhathini, which is the spiritual realm. So they were caught up. Ngiba ngitsite kule sifundo sayitolo, leli gama lethi rapture alikho lamabhayibhelini ethu. Sizamile kulufuna sangalithola. Ligama lekhona lethi to be caught up, livakala kahle ke lona appendices, to be caught up, futhi kususwa ngala, kufakwa ngala, kususwa ngala kule nkonzo yemthetho, kufakwa ngala kule nkonzo yamoya, the air, the realm of the spirit. Kulelo ibutako lona endlebe akeve, yonke lencwadi yesambulo from chapter 1 to chapter 20 sengime lapho kwanyana, yonke incwadi yesambulo incwadi yesambulo yabhalwa nguJohn kule minyaka yabo AD 68 or so lapha. Yafezeka yonke ke lencwadi, ngibona nakayicala lapha kubo verse 1 uthi masinyana emva kwalokho takwendeka ukuthi, emva kwalokho takwendeka ukuthi, letinto tenteka eventually khona lapho ngekulanzelana masinyana, ngoba betine space lesincane, betina 2 years or 2 kuya kubo 3.5 years lapha kubo AD 67 plus until AD 70. Yonke lencwadi sambulo lokhuluma ngayo nje, onke lama endeka from acetha uyibhala Johane until 87, uyibhalela bo 68 or 67.5 or so. Yendeka yonke ke leli bandla bekhulunywa nalo lekubo chapter 1 2 3, leli bandla leli phuma emthweni, the believers who were still under the law. Bekhulunywa nalo leli bandla lelo ngoJesu lapha uvetwa alpha na lo sicalo nesiphetho
uyacala ini ngicale ngemthetho futhi ngelo tayiphetha ngo ubitwa ngokuthi alpha and omega ito inkulumo leto dikhulunywa leli bandla leli the Jewish church, not the Christ ebese perfected after sivumelwano lesisha sesisimamisiwe emva yokuba leli sicala sesikhweshisiwe ngalokuphelele. Amen. In fact sikwangeta nje lapho mfundisi la kuSambulo 1 verse 9 it looks like vele John ezabhala lapha so kuyo vele le tribulation ngicabanga ukuthi leli verse lichaza kanjalo unless ke ngiyalimisinterpreta because usi he is a participant in the tribulation. Amen. Yes, mhlabe esikhongozini ndabe solongishito ngishilo Mr Mhlanga. Johane ubhala lencwadi vele seba kuma tribulations sebale ku peak ngoba lama tribulations aqale endasi le ku AD 30 nekubethelwa kwenkosi Jesu mayenyuka ezulwini basala bapostoli buqhubeka le tribulation ngiko lencwadi yezenzo seyikhuluma ngebazalwane bayabaleka lokuhlushwa esibabaleka bawufuna ima refugees letinye tindzawo babalekela nayi tribulation na ucala ukuthi kuthiwe i-persecution ezikhulu le persecution ibafaka la kule tribulation la sabhale ngayo Johane ngibonise incwadi ya Johane le esambulo yendeka masinyane nje ngiko lo masinyane uboke sokunika isikhathi uyifunze utokuthola ukuthi bangakho masinyane ngalakucaleni banyenti bomasinyane emva kwalokho masinyane na ufika legcine bo chapter 21 22 masinyane maranatha masinyane mawuqhubeka nayo lamkhatsini makumbulwa leti prophet nalama metaphors nalama figures of speech ubhize ukuthi emva kwalokho ngase ngibona le tinto betilakanya namasinyane within lo 3.5 years wegcina bangakangeni lapha kule great tribulation le bese yenteka ngalo 80-70. Amen. Ngiyabonga kakhulu nkosami bazalwane so yes sisekhona sesifike nasekugcineni. Okay ngicela kubuta nje ke ukuthi lokusho ukuthi nje Sathane so waboshwa wajikwa le kulo mgodi longenamkhawulo nyalo nalokuthi labo le Trinity ya Sathane the dragon Antichrist nabo false prophet sebajikiwe echibini lemlilo angathi ngicela kuva nje lapho. Amen. Yes. Ijulile nayo leya Sathane ngoba Sathane sine sibabanga ukuthi ingelozi nje lenethi impiko letinkulu kanti Sathane ngumuntu. Sathane it's a way of thought. It's a way of thought. Indlela yokucabanga. Nawe nje ungaba nguye Sathane. Nami ngaba nguye Sathane. Indlela yokucabanga lokuphambene nensando yaNkulunkulu ngiko igama lethi Satan Satanas mabalichaza lebes Hebrew basilisho ukuthi opposition. The word Satan means opposition, so yonke into le opposer ilicebo laNkulunkulu nensando yaNkulunkulu nguye lo Sathane lo. Ngekwe context yalo revelation lo Sathane bekungumpriest lomkhulu le ethempelini mbabeka nguye lobeka insider lokuhlushwa kwemakholo athi lamakholwa sekakholwa indlela lehlukile kule yabo labayadiko labasuka nayo lemthethweni so abahlushweke. Yakhumbula Paul kuthiwa besakanikwe netincwadi letisayiniwe ngumpriest ukuthi akahambe ahlukumede emakholo makakhona kwabulala ababulala ukuthi the Antichrist in that system was the religious leaders, not ukuthi kuyawuqhamuka Sathane negojogojo lwemsila. Sathane it is
a thought pattern which is opposed to the will of God. Nango-ke Satan. Yes. Lo kujikwa echibini lemlilo kwendeka lokho ngalesikhathi ngalo AD 70 maseketa uNkulunkulu through the armies of Rome ate wehlulela lokungakholwa kwaIsrael. I-church history ke iyasitshela ukuthi vele kwasha lapha liJerusalem lasha lonke labhubha labhidlitwa lithempeli labhidlitwa kwasuka lenkulu intuthu yemlilo emasotsha aseRoma abathatha vele abafaka lapha emlilweni naye indzawo lapha eJerusalem lekuthiwa iGehena lebeyihlala idunya intuthu yadunya ngalelo langa bantu labanyenti bajikijelwa emililweni basha. At that time the Antichrist of the Bible lo mbutako wena, it was the high priest lobeka khona leso sikhathi. Utakutshela ke Luka chapter 3 ukuthi ngibani lo mpriest loyo mawungamfunza ukuthi sesithe isikhathi funa sale sifike egcineni. Ubofunza Luka chapter 3 utakunika luhla lolabantu bebakaze babaholi kuleso sikhathi. Amen. Thank you, my brother. Thank you. Amen. Amen. Okay, nangabe ke sekude umbuto lokhona, ngicela ukuthi sifike ekugcineni ke bazalwane. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi nibonile ukuthi inkonzo le kanje iyadzingeka sihle siyenda ngoba kuvuka nemibuto leminyende lokhanza ukuthi besingeke sicabange ukuthi sende sifundo ngayo uma sithi cabangela sisodwa kwakha letifundo. So thank you so much for your contributions and for everything lenikhulumile nami seyingakhile yaphinze futhi yangivula ingqondo nemehlo. I'm beginning to see some of the things in a different perspective more than I did singakangeni kulo mhlangano. Thank you for your time. Cela ukuthi ke sikhule keni lesikhathi sanyalo. My brother Mr. Mhlanga ungasikhulekela babe usibongele. Ngibabothe besezulwini namhla ebusuku sibonge sinakuthi okusikwendele ukuthi sikhona ukuhlangana ukuthi sikhumise lidakho ukuthi siqiqinise ukuthi sanzise kwadi ngoba ekwadi ngiko lokutasikhulula siyathemba simazi ukuthi nanyalo sitokala dawuqhubeka ube nathi igama lenkosi. Amen. 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 Bengicela ukuthi ke mfundisi ungabe ngoba sitawuthandaza size sikhale tengadi ukuthi ungabe singaba nayo isession ukuthi siyabonga bazalwane. Isession ekhuluma ngekudla mfundisi ubosendela ngikona lokusibulalako. Amen, prophet. Amen. Amen. Lekhuluma nje ngekudla ukuthi sidla kanjani. Yebo kakhulu kade boshukela nje nabo BP ngoba kunele sikudlako lokusilimatako. That's what I've discovered. Okay, wena ngathi uya profeta bengikhuluma lomunye emini leyo ndzaba leyo yekudla. Exactly nje njengoba uyibeka. So tawufuna siyilungise nayo leyo ngihamba kwesikhathi. Siyabonga. Amen. Prophet. Ngesini bazalwane Nkosi yami. Ngilokuthi silalele sibe banengi. Prophet noma sota uphendula ngale lo mbuzo. Noma sota uphendule ngicela uhambe nawo prophet. Singilalela nebantwana la. Bengicela nje ukuthi uhambe nalombuzo wakhe nangu lombuzo bani. Amen. Ngiyavakala. Amen.
Umbuto wami uthi lana kunale le new covenant. Umuntu ke uphila njani kule new covenant? Kahle kahle ukhona njani uacquire le knowledge ekuphila kule new covenant, ngoba sisuke sijwayelele indlela taleya old covenant lebesiphila. Uphila njani kulena spiritually while ulanyameni? Because ngivile lapha ukuthi Jesu wakhona kuyiphila ahle abavetela ukuthi okay, ile perfect covenant in reality iyaphileka lana, which means ngilesikhathi lesinyama. Ukhona njani ke uacquire le knowledge ukuthi ukhone kwenda letimvo mhlambe uphile lempilo lebekayiphila Jesu noma boPawula lebe bayiphila nyalo? Ngiyiphi le knowledge leyo? Uyithola kanjani? Uyiacquireisha kanjani? Futhi ubese ukhona njani ukuthi ube aligned kumoya nalanyameni ukuthi uyiphile yona nyalo, ngoba ngathi requirekela lokho ukuthi siphile yona manje, ngoba beyiprofethiwe sekumele ukuthi siyiphile thina nathi singilo leli bandla thina. Nguwo lo mbuto wami loyo, ngoba angathi lelwadi ukuthi ngiluphi lelwadi, because kuba naleli gama nje lelivele lithi knowledge, acquire knowledge. Asiyazi le knowledge. What is the knowledge? Which is the knowledge? Who is the knowledge? What brings the knowledge? Ngiloko nje lengobudawo ukhona njani ukuphola noma ukubambe noma uku-understand. Amen. Amen. Muhle kakhulu umbuto, siyabonga. Sesita-attenda ngekuhamba kwesikhathi ngoba sesi late esikhathini sethu sele class. Siyabonga. Siyabonga.